lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay luktan ken ikan biag. Dito'y programa tayo alagipti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Shane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Shane. Naawi sakmet a nagsurat gapot akayat ko nga ibinglay wenno isalaysay tinagbalin apadas ko. Makunak arigat ken saem ti napasarak iti poder dagiti nang tagibi wenno nangampon kanyak akabsat metlaeng ti mismo nga inak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Mama, mabalin ka di asukatan yu ti bado? Anya manen ayat aramid mo nga ubing Apay akapitpitak ti badom ha? Umay ka man dito Naigalisak ngamin, kabayatan ti panagnak kamapan ijibalay da Uncle Rudy, mama. Huston, mama. Isaldan niya kumantimang maut kanya. Daytoy po. Anay ko, mama. Huston. Agan ano kayo manin nga agina aya? Apay ababauto man ito nakta. Kita nga ang tinaramid tinalaing nga anak mo. Napan manin nagbulakbol. Kat simangpat anak karugrugit tibado na. Sa dino ngamin aya tinapnapanam siya. Kunakmot ngamin ngagtali na igkalaang dito'y balay. Ay na, uray agan ano ka amang bagbagakan ko na Samuel. Di na kan tumula ang denggan. Ngamin talaga anatangken ti ulo na. Ngala, bayamon bakit? Talagang sakastanan. Awansan pa nagbalbaliw na. Apay nga takas jay na mamakan papakanyag. Apay nga ta kaungungat na kanyag. Basit lang nga pindot ko. Lapigusan na ko ni mama. Kapukadi, tasaan na kapudpud no nga anak. Anay ko, apay nga yan nagsakit matan ti tiyan ko, mama. Kasano kat nagrawat ka ngamin? Nagadutikinan mo, ngam awan mo't maitultulong mo. Ay na, bayamon. Ubing pa iti anak ta. Iso di mo pa ilang pilitin na tumulong ka data. Ay sus, no ita ang panawan, awanan ti ubing ken nataangan no trabaho ti pagsasaritaan. Uray ubing, nasken laeng at tumulong metten kadagiti trabaho dito balay. Saan ket aday tamang mangan laeng ter aramidan na. Kasi ita, gapu iti kinarawat na, si makit lang arudan ti tiyan na. Anay ko, anay. Talaga nagsakit ti tiyan ko, mama. Anya nga iti aramida. Hay, jak amukan ka. Tumal na ka man, tamatitilang akong iti kasasangit mo. Sumardeng ka siya. Hingga kat maturugan tanay, rabiin. Anay ko. Nagsakit na talaga ti tiyan ko, mama. Papa. Anya nga iti aramida. Nitakarkaroon nakit din tagsangit. Ingka man laangan ipupok iti CR day tanga uwing. Barang sumardangan ngagsangsangit, makarangrang. Mama, Papa, parwanan ako dito'y. Maasi kayo kumamat kanyag. Please, ikarikasahan ako nga ang sangit pa. Itikasta, saan kayo na marangrang? Basta parwanan ako man dito'y.
Bakit? Kinisem ka di ti kwarta kiti pitaka? Awan ti kiniskis saya ka kwartam, Samuel. Jok tupay mo no sa dino ti ayan ti pitakam. Ne. Apay nga rod nga adda mapukpukaw a kwarta. Amok ti bilang na tayo. Ay kat jay siguro anak mo atin ang kisay. Ha? Ta sino kumapay nga iti daduma ang mangalan no saan ani Shane? Agsaga na tayo babae. Talaga ang makaraman kanyak no maduktala ka iso tinangkisay iti kwarta. No kasta, talaga gayam asikatin ang kisay iti kwarta. Wen, Papa, kurang mat nga mintin tadyo a kwarta kat nagado ti babayada. Ha! Amom ka di, ngagbababawi ak anang tag-ibigan ka. Awan lang arudan ti amom, agtatakaw ka ba'y? Sorry, Papa. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Promise. Awan na nagkakititibain. Pinakan, binaduan, kan inikanda ka itinasaya tabiyag. Yung kastakit din ti subad mo ka na kami. Takawan da kabigid din asimumulangat. Nakawan kat apain mon. Bimabayan ka pa'y ngarod. Amuyo ka din ti damag, nana? Maipapan itian niya balasang kaw. May papan ka ni Shane. Ha? Apay ni Shane binaus balasang kaw. Masikog ka day. Ah? Jaklam mo, anana. Ang damag ko nga agsusukat ka no ti boyfriend na. Ay na, jakon mas daaw balasang kaw. Kano gumaramping at mga minday di Shane. Kampay iday, di makabasag pinggan. Ngam kinapudno na, gumaramping at magayam. Ay na, naku namon, nana. Kat no taktakawan na pa'y kano da Uncle Samuel ka ni Auntie Eva. Kanayon da kano amapukawan iti kwarta. Ay kat talaga nga agtakawan tapno adda ilalaki na. Husto ka, nana. Agtakawan tapno adda paglalaki na. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo. Pangaasim ta di mon ululitan tikas dyan nga inaramid mo. Laglagi pam adakkel abasol iti Diyos ti panangketel iti bukod tayo abiyag. Wen anti, imbaglaangan ko na am tanapugsat ti tali. Tano saan, amang hanulamlamayan da kaitan. Kasla jak ngaminan kabailan anti. Nang runa dagiti mangmangag ko a chismis. Mala, bayam dagita a chismis. Aramid laang dagiti nagatel tingiwat na dagita. Di ka kumaagpahabak ka anakan. Panunutam kat dagiti ba nagapagsaya atam. Di mo pampansinan dagita a chismis. Anti, kang runa anti amin, di mo kumaguraan da papakan mamam. Wen, ung tanda ka, gaputa ipatpatagda ka. Ung tanda ka, gaputa kayat da masuruan ka. Dayta kumat imulam iti panunot mo, Shane. Dayta, umanay mat siguro dayto akawas ko. Makaam mo ditan no sa dino ti papanak. Nasa isaya at laangan nga agtalawak. Itikas na. Awanan ti ung tanda papakad mama. Kanagtal na amatan ti biyag da. Agawak ti rumar. Taamangan numasang patandak dito'y balay. Shane! Sa dino kayan mo? Shane! Nagulimag mat iti balay. Napananmanan nga ta ni Shane. Ay, napanman nga ta nagbulakbol. Ay na, talaga saan nga naknakam da ya Shane. Kaya't nan samanan ti maungtan. Ne, apay ngay bakit? Rabina, yung aking gayta. Awan pa'y lang yanak ta. Sa dino ngay natandayan na. Day tamat nga ron ti pagsidawak lakay. Italaang mat anapasamak ti kastoy. Pudno nga dadag iti kuntaway ang marabian ti anak ta.
Nakaawid ko man iti kastoy nga oras. Wan nga rod. Ay sus, sabali tagparparik na kanyak Samuel. Ha? Nene, anya tikat mo asawan? Nagtalaw samot ni Shane. Anya? Ay nahaawanan lakay. Pinanawan na tansan nga agpaiso ti anak ta. Kasta nga tangag paiso. No saan ang nagtalaw? Adda ko man dito'y balayan iti kastoy nga oras. Simangpet ko man Samuel. Urayan talat tabakan. Aging ganton madamdama. Amangan mat no talayang napataganapanan na. Gusto daytan apa naging inom mo, Shane? Nabatakan. May anak ka dila ang friend. Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Shane. Kaya't ko laang mat ngay liuliwag ti sakit tinakam amarikrik na. Danggayan na kit di nga ginom Aginom ta, aging gay ti kayat ta. Mati ti basom ta karga friend. Okay. Antoy di ba so, friend? Karagaam nga rodan, Ayos! Cheers! Oh! Nagkimasa talaga ti anak. Naglamuyot ti panaggayos na iti karabukod ko. Launay ang friend. Ayaw gayam. Madamag ko man laang, Tanya. Anya date na, Shane? Nabayag ka ka din, iti daytoy abar? Oo nga. Doa at nawan ko nga trabaho dito kas may sa waitress. Mayat dito tagalan ti dagiti customer amang ted ititip. Sala nga dayta. Napigsada pa'y nga table. Ha? Sana bale. Isurok tukan ka ti teknik. No kasano amakaado. Kumusta mat nga tanda papakan mama? Awan mat namin mabalin ko pagdamagan mo kumusta damat ta. Naragsak da nga ta iti kaawan kon iti dadnada. Sapay ko ma. Tanasaya at matlata ti kasasaad. Ada customer. Tinasayat. Asikgak. Damagak no anya ti order na. Hi, sir. Anya ti masapol yo? Anya ti order yo kunak kuma? Sikat ti masapul ko, miss. Ha? Kahit kusuhan. Agtukaw ka, tagsarita ta. Okay. Sanak ngagtukaw no awan ti alaam nga inumag, sir. Among katiya nabayag ka na pinalpaliiw. Anya? Kat agyaman ako na, ha? Kaputa na kasarita ka matlayan. Ne, anya ti kayat mo asawan, sir. Amom, saan mo ang bagay tag na di tikas tuyo ka? Isungan uman nugot ka. Iyawid ka. Kat agkalay satan. Ikarik, di kan to agbabawi. Ipaay ko ang amin na kasapulam. Kat di kan tulong daang itidanak. Anya? Oh, ato iti sweldo, bakit? Ne, nagadumat tanda ito, Jay. Siyempre, dakkel namin tinabingay mita. Isa dakkel mo tagatad ti mayawat ko ka. Ha? Agyaman ak, Jay, ha? Aywan gayam. Panagkonaktat naskan ama-amam da ito, eh. Anya da ita? Masikuga kon. Ha? Agpaiso, Shane? Wan. Nagsayatan nga bakat. Kamo dyan na. Agpalina ko nga, ma. Yes! Yahoo! Nagalagragsaka kiti da ita na umakbakan. Atoy,
Amangan ka amangan bakat. Itigas ta, nasalon at tutipas ngay mo. Nagluto ak ito paborito matinula. Agyaman naklakay. Awan na nyaman na bakit? Nala, agtugaw kan tamangantan. Oops. Tumaktakkelin di tiyan mo. Is amasapon nga iwanan ti sigug mo bakit? Ikaw na agbanbanong. Bayam nagit ti matrabaho ni ti balay. Tasyakon ti mga ramid, ha? Di nakpakadanagan lakay. Kabaalak pa'y mati agtrabaho. Saan ko manatanggan ti ulom, ha? Basta noan niya dagiti imbagak. Iso ko ma itong palang. Alawanan, matungpal ti pagayatan, boss. Very good. Unay kamatan. Nabartag ka man na nasimbang pa. Saan mo't bakit? Nakainom akla. Lakay. Liklikam kumamutan ti uminom iti ara. Nang runa itatamasikuga kun. Di ka kanimadanakan. Tauragin inumak. Amok mati obligasyon ko ka. Ngam, saan kumamot ka na yun? Panunutom kumamot ti salon at mo Kasano kaming tulaangan iti agbalin nga anak ta, no agsakit ka, gapo iti kaiinom mo. Di mo ngamin ibagbaga ang agsakitak pa. Nakasalsalon ang atak to ba yun? Kita mo, oo. Healthy ito yung asawa. Isang awan nga rin trumpa kapag tanakan. Pudno nga gininumak. Ipasigurado ko man, asaan kayo abay-bayan? Nanguruna, enton at danton anak ta. Dahil tati mo lang iti panunod mo. Bakit? Di mo matlamay dison ti cellphone mo, Jay. Itay ka pa nga isam dita. Asino ti ka-chat mo? Ha? Ay, kwa? Awan, bakit? Adalang mo't pagtungtungtungan mi, katagiti ka barkadak dito yung group chat mi. Sigurado ka, dagiti barkadam ti ka-chat mo? Ha? Sigurado ka, kunak? At tayo ka manan ako, nak. Ipakat mo man ang tiki naman ng himon mo. Agdamdamag aklaang mat, Jay. Awan mo't siguro ti dakas na. Di mo manipilit tikat mo siya. Awan ti dakas nga aramidag. So tumala ka dito na. O di mo kaya't nga agapa tamanan. Kadno si kamat ti mangirugrugi iti apa. Kasano? Kat kalahin mo't gawin apalpali iwan na kiti karaw ko. San lang nga ita? Ikampay iti kaipapanan na dagiti simple abanag ang makikita. Agdamdamag aklaang mat. Ngam kastakit din ti reaksyon mo. Gusto na. Sumanao ka pa'y lang dita. Makauma. Jay! Abay ka di bakit? Tulungan nakban lakay. Kasta unay asakit ti likod ko. Naanay ko. Anya? Abay ka nga ta? Diyak manam mo. Basta bigla matlangan na simakit ti likod ko. Tinasayat. Mapantalangan ni hospital. Tagpa-check upak lakay. Mala, umay ka nga rin tasibahin ka bakit? Pasay-saya at nagpaiso numapantalangan ni hospital. Amangan mo't no aganakan. Ay na, kampal timpas ngay mo bakit? Huwag nga rin lakay. Diyak mo't ninamnama kambal gayam ti anak ka. Ita mo, naglulukmag na. Huwag nga rin da. Ay, huwag gayam. At ako makidawag kan ka, Jay. Anya rin tayo. Kaya't ko ti agawid iti lugar mi. Kaya't ko makita da papakan mama. Kaya ko wala. Dahil talagang gaya. Agawid tayong tungaro di dyan lugar niyo bakit? Ipasyar tatak iti ubing dyan. Tapno, amok matan nagitinagan mo. Ay na. Nagtataarmatan na gito'y apo ko talaga. Wan nga ron pa ka. Mga paray awdangaw awiran. Sige na. Pasensya ka na. Kadagiti san alasaya at ngayon aramid mi kan kay ti kalabas.
Nalaos ti panagbabawi mi kin ni mamam. Kinapudno na sinapsapul da ka. Ngamawan na pulos da magmay papankin ka. Sapay kumata mapakawan da kami anak ko. Pudno ti kinunan ni Papa Shane. Kat sapay kumata mapakawanda kami. Kadagiti ano ang nagbasulan mi ka anak ko. Awanan kanyak dagijay, mama, papa. Para kanyak, da kayo lata ti pudpud no anaganak ko. Isu adi kay agdanag, ta sa anak anagimula iti sakit tinagam kada kayo. Nabayagan anapakawan kayo, mama, papa. Ay na, agyaman kami unay siya anak ko. Awan ang yaman na, papa. Asino nga'y kumatiag si sinaranay, no saan ada tayo matla ang asa nga pamilya. Ang kayabanan ni Jay anak ko, nabartag samutan. Ay na, bye-bye anyo laang, mama. Di na ngamin kaya't ti maay-ayaban, no kasta nga da kain-inuman na. Amangan no isupay ti pagapaan mi. Kasta aya. Juan, sana bale. Agawid matla ang dayta, inton marikna na at talaga adinan ka ba ilan ti uminom. Ay unay karatan, Jay. Insarwang matlatan dita. Sinubra amat nga minti iminom. Ika naman, gididin tanong ay namagpakat. Diyan nalamis. Kabilang itadungais. Mamiit laan, kat ni agsang sangit lagi ti uping. Mapan ko pa'y laang itad ka da, papa. Agawa man. Dali, makainom akong itinalamis. Wala, iyag mo pa'y laang arot na kita apo ko. Tas siyak, ti mga awir anak ko. Wan man, papa. Ay na. Kastaunay mo kami nabartek ni Jay. Tanda ni di na pahin ka ba ilang timag na itay. Ay, wan nga rod, papa. Sinubra naman nga minang tinagin. Sapay nagmadi ti bartek na. Alala, ibati mo na kiti ubing. Tasya akong timakamo mga awir kadakwana. Inka si katsuan ang tasawa man ako. Gusto naman, agsardeng kayo, agsangsangit apo ko. Hoy, sigaw na kay. Ang dagit anak ko, ha? Abay, agsangsangit. Kadilam sa amin dagit ang beng, ha? Ayup ka. Abay ko, abay dumanog ka nga, Jay. Daytoy pa. Daytoy mo't tiparakin ka. Lagay! Tumaray kan! Umayan ni Jay! Adagam na abunang! Kaltingam ti tumaray! Pasensya kan, Jay. Ang panagkunak. Jakon makaanos iti danang. Agasa mantikas dyan ngay naramid mo iti amak. Dinanog-danog mo. Samon to kinamat iti bunang. Nasayat ka di pa iti kasta panunot mo, ha? Shane. Ikarkarigatak mat nga anusan kan awatan ti kinamamartek mo. Ngamno ti panangkabil mo kan ni papa. Sabalin asaritaan day ta. Uray kas ano? Imbilang ko idakas pudpud no anaganak ko. Nasaysayat sa langan nga agsina ta. Itikas ta, saanan maulit pa iti inaramid mo kan ni papa. Jay, dumakdak ka lang dagiti uping. Ngam aging ga ita. Awan pa'y makita ka nagbaliwam. Nupudno nga ipatpatagda kami kadagiti anak mo. Jamon ti arak, kat ipamaisamon ti agtrabaho. Iti kasta, awanan ti kastoy mapasamak agulo. Kastam ka dilatan, Jay. Talaga ka di nga awanan ti panagbalbaliw mo, ha?
Mangurugi ka man ang kulaon siya. Kasano? Kat makauma matan ti kasta nga raramidam. Awala kat nabartag ka sumangpet. Imbis at tulungan nak ang mga awir ka dagiti anak ta. Saan mat? Taday tamat arak ti unaam. Ay na! Makauman na talaga ti kastoy abiyag. Hindi mauma ka. Woo! Abay, di ko lang. Sige lang ngayon, ti mauma. Tapno ibakakin nga. Naumakmatan ka. Kinapudno na. Tsaka kung marik natisigot arang sakit ay nagbaitan ta. Wan! Isuan na sa isaya at langin nga agsinatan. Iti kasta, malpasan da ito yung saritaan. Agsinatan, Jay! Agip, ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Sapay kuma, ta itultuloy yun at ta tidumngag kadag iti sumarsarunupay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan asilin, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may sa akmet kadag iti rinibo-ribo adumdumngag iti drama dito YouTube. Ket tunggal adamangngag ko ama drama may papan kadag iti naulpit nga ikit, may palagipmat kanyak ti kinaulpit idi ti agsyuman kada kami. Daytoy nga rod ti rason no apay anaawi sakmet a nagsurat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit. Kalpasan ti sumagmamano atawan nangasawa manan ti amami iti addamet laeng anak na. Ket nagdennada iti sumagmamano atawan. Gapu iti kinarigat ti biag napilitan ti amami amangibati kada kami iti puder ti agsyuman kada kami. Tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nora, bakit? Oh, apay Marino. Kaslaad na patag nga ibagaman. Ay ayaban ngamin ti kumparek nga dayo Manila. Dakdakkel ka nung ngamin ti sweldo ijay. Kat. Anyangay kumaita, Marino. Amang ano mabali na si Kapay laang ti makaammo kadag iti duang anak ko. Anya? Si kalaang ngamin ti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel dametan. Saan dametan nga ubing apapaanawa? O sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kan mesa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat idan. Ay na, agyaman ak unay, Nora, bakit? Awan anyaman na Marino. Anyangay nga rod, talaga akas tatibiyag. Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod nga ayatak mat kita anak mo. Agyaman ak talaga, Nora. Awan anyaman na. Di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaadam iti adayo, Marino. Itatapin manawan di amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngami, jak kayat ti sadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan da kadagiti matrabaho dito'y balay. Tapno addamet gunggunak ang mga aywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Si Caramel, tulungan ni manang mo kadagiti matrabaho dito'y balay. Wan, Auntie. Ala, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Ay, maturugtan manang silin. Wan, ngamsakbay na. Agkararagtapay nga umuna, ading. Ay, sige manang.
At kidamakon, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pa'y kukuin nyo dita aya, Silin, Ramil. Ha? Igdapan nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, ante. Sapay maputungak no awan silaw, manang. Irwam mo ang awan silaw. Tapno saan ta maungtan, ading. Kumusta, pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay kakadilaan ditoy. Okay lang mat pare. Maikawak. Ang patjek ang mairwamak tumadlaang. Una, kasta akmatlaang ididamdamok dito'y syudad, pare. Ang awan pa panan na, no di mairwam kan tumatlaang. Wan nga rod pare. Ado tijak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso medyo marigata nak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta, pare. Sana bale, tadamat Google Map. Wan nga rod pare. Mairwam kan tumatlaang, pare. Adayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklaka ti trabaho. Nangingina pa iti sweldo. Husto ka pare. Katagyaman akmanan. Dakkel tulong daytoy para kadagiti anak ko. Awan anyaman na, pare. Maliit na bagay. Hello, bakit? Oh, hello, Marino. Nakaawag ka man? Wen, kailiw kayo ngaminan. Kumusta kayon? Kumusta na kitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. At da itinasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman ak bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, Wen? Wen ka di. Nagsweldo ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipawit ko ti sweldok. Sige nga rudan, tani. Ado ka no ti project daanas kan abayadan da igi pagadalan. O sige, sa anak pa'y ngami na makaawid. Tamakumikom kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpat a parcel. Iso asikapay lang kumati makaamo dito balay, Wen? Wen ko naklang nga rudan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman ak bakit? O sige, ipauit mo nga rudan ti kwarta. Tapno maitod kumatan kadagiti anak mo. Wen bakit? Inkamin, Auntie Nora. Masapa kayong agawid inton malam. Taado ti aguruuray ang matrabaho dito balay. Naawatan nyo, ha? Wan, Auntie. Anya pala ang arot ti mulmulagatan nyo. Ing kayon ang. Jay balon mingay, Auntie. Anya balon adakda kamatam silin. Kat no in sa ganaan kayo meten iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, Auntie. Ha? Ay ko. Awan ti kwarta. Alaala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, Auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwarta. Di mat nagpawit ni tatang idikal man iti allowance mi, Auntie. Ay. Di nakman surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan, nawatam. Auntie. Ala, sumrek kayon. Di dak disturbon. Ramil, bagkataman di tangke ti paglutuan, tairwar mo. Uwan, ante. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit met gayam. Agdalos kayo met laangan diti kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. Wen, Auntie. Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. Wen, Auntie. Oh, anya pa'y laang ti mulmulagatam di taramil. Irwar mun at itangke ti gasol. Ha? Uwan, ante. Agawaam, tatulungam ni manang mo ditoy. Uwan, ante. Ha? Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalaan nyo ti inorder ko asaba. An-anwan nyo ti saba, Auntie? Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ilako inton bigat. Ito'y tibayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho.
Agyaman madam. Mabidlaan, tasuklian kayo. Saan niyo? Kukwa mo ti sukli. Ha? Kukwa mo ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Wan ko lang arutan. Ay na, agyaman unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Ops, apa yun, madam? Wala agrikos di parakitak. Tulungan na pangasim. Anya pailaang ngay aramidin nyo silin. Inkay isursuron atin lutok a bananak yo. Wen, auntie, ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapnada kadwami? Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laang nga agkabsat ti mapan agla ko. Ha? Anyan tulaangan nga iti ko na endag iti tao ang makakita iti anak ko nga agisursur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala-ala, ayabam kit din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko. Ta saan ang may bagay kan kuana ti agla ko iti kasta. Nawatam. Wen, auntie. Kumusta tirik nayo, Madam Dolores? Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro dayjay. Katagyaman na kiti panang tulong mo kanyak. Marino, iho. Awan anyaman na, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mat, may saakla ang anano mo a tao. Nana ko namlatan kanyak. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko maday to'y. Ay, saanin, madam? Ante ko na, saan madam? Ha? Ay, ko, saanin, Auntie Dolores? Halakit din, amok akasapulam na ito'y. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaam mon, Marino. Sa anak mata dumawdawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laang matabanag dayjay. Okay, tangay di mo mat kayat nga awatan ti ititid ko. Kayat mo ka ditagpaay kanya kas driver? Di kagda nagtaswelduan ka. Isulangan ti itid ko kas gong ko nam. Ha? Di kagdanag, tasaan mat ang maapektaran ti trabaho. Isulang ngamin ti amok awagas, tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello, kasarita ko madagiti ubing, Nora. Ay, ikwa, nakaturog dan, Marino. Ni, nagsapadan na naturog, bakit? Wen, talaga amasapsapa damat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan nga eh? Saan da ka di madla nga papaanawakan ka? Ay, gagangay day takadagiti ubing. At dalat tamad ka nito, anawulwul na, lakay. Ay na, ano sampay laang ida bakit? Imbes amay may salaang diaw-awir mo, na inayon pa'y dagiti duwang anak ko. Wen ka di, saan a problema day ta? Okay laang mat kanyak, lakay. Kas nakunakon anak mo ida, inayak saman. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko matidan. O, kasanungay lakay, kaano ka manin nga agpawit. Intun umay alawas pa'y laang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tano mabalin, mga advance ka pa'y laang iti sweldom. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol dagiti anak mo. Adumat ngamin ti bagbagada agatangan da. Ne, pakikitam man bakit? Amahan kit dimot no tila pag-usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano ken uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudo, ket saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod, bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, inton ipauit mon ti kwarta, Marino.
Bye. Bye, bakit? Nene. Makadlaw ako na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti bagpagana. Kan apay ngay ajak met pulos makasarita dagiti anak ko. Wah, Diyos ko. Sikala ko man di makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, Apo. Selin! Apay ka ni Auntie Nora. Apay tarumpang. Anay ko, Auntie. Anay. Di mat kunak nga agluto kayo. Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak. Kalkalpas ko lang kami na naglaba, Auntie. Agrason ko pala. Auntie, nagsakit ti kadalyo. Anay. Naabahag lang arudan iti sugal. Awan pa'y masang petak amakan. Alala, ingka agluton. Darasam! Uy, Auntie. Palubusan nakakanunibos nga agawid, Marino. Hangam urayan pa'y asumangpot timang ekstrakan ka. Wen pare, katagyaman akmanan. Kailiw kong aminan na talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso ang maawatak trik nam. Basta awagan na kadagos into nagsubli ka, tapno amok ti bagbagak kan ni boss. Wen pare, di ka madanagan. Tagsubli akmadla adagos. Ay, ugayam. Aha. Alam day toy. Ha? Ne, apay day ta kwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ay, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang day ta agatad. Agyaman ako unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awanan yaman na pare. Apay, itam lang ay ang mo anasingpet ah. Ha? Sigud matkit di pare. Ala, pakumusta am tumatan dagiti anak mo? Nangruna ka ni Ramil. Wen pare, makadanon dayta iti inaanak mo. Nukasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino? Wen anti, iso nga umayak agpakada-kada kayo. Ta sa anak pa ilang nga sumret iti sumagmamano nga aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ento nagsubli ka. Ikuyog mo idan, taag naad kayon dito'y balay. Saan na mabalin anti? Nakababain mat kada kayo. Kan may sa, agad adal da ije probinsya. Sana problema day Tamarino. Tulungan ka amang paadal kadakwada. Itugot mo idan ditoy, agraman di asawam. Anya? Basta agawid ka, katinton agsubli ka. Ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo ang maisinakan ka. Talaga anatangkan ti ulo yung ubing. Di mat kunak nga aglangan kayo itangal daw. Naaglaba kayo! Gusto nanti, di yung bautan ni manang ko. May sakamata! Anay ko, ante! Anay! Una, tupay kat nga abdang matingar arabidum kadagiti anak ko, Nora. Tatay! Jaklaim pagarup amay turod mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa. Pasensyakan na kay. At pinasensya talangin, Nora. Masapul asong batam itilintad ti inaramid mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko.
Skamat gayam ti mangulpit kadakwada. Marino. Ladingita ka. Nga manipod ta. Pudentang ti relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Denggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim. Ay ayatin ko. Huston, Nora! Jakon kayat amang ngaganpay dagiti bagam. Alaam aminin abadbado yo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko. Pakawanin na ka din, Marino. Sorry iti inaramid ko. Ikarit nga balbaliw ako na. Saan da kami kumamat apapanauan? Pangasim, Marino. Gapo iti panagpakpakaasi ni Auntie Nora, saanan nga intuloy ni tatang tinagdarom. Ngamkit di pinapanaw na ida ijay balay mi. Ita Miss F, adda kami iti puder ti baknang abaket anang tulong kanitatang. Agpapaay kami kas katulungan na dito'y balay na katukad ti panang paadal na kada kami nga agkabsat. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang iornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Silin. Ken ka pagayam, Silin. At datay pagsasao ako nanaket. Dagiti tao ang mairorumen, Diyos ti manaraken. Nagasat kayo, ta nakatumpong kayo itikas ka ni Madam Dolores, anang ibilang kada kayo kas pamilyana. Pagtalinaadan nyo nga rod kumati kinapakumbabayo, itikas ta kat agtultuloy ti bindisyon a maawat yo. Igaad yo ti agadal para itinapintas a masakbayan nyo. Alakastan pagayam, Silin, kat pagyamanak matunay tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita kat nagapukan ni pagayam tayo nga Alexis, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti silent listener dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyak amang tadadal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Sa anak amabain, ngamkit di, si papan nakkelakpay amang ibaga amay saak kadagiti kamang timakon ko na nga LGBTQIA+. 1 Miss F, may saak abakla. Ubingak paylaeng nariknakon a babae ti riknak. Banag anang gurguraan ti amak kanyak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Manang Irish, tulungan nakman amakisarita kadana ng kentatang. May papanitian niya, Alexis. Kaya't ko ti agtuloy nga agadan. Kaya't ko ti makaturpos iti kolehyo. Iso pangasim ka dia. Tatulungan nak ang mga loko'y kadakwada. Tapno pagtuluyan dak nga agadan.
Nang runa unay kinitatang. Alam, bayam takasaritak to ida ading ko. Ang aguray ka. Anya ko maaya a kurso ti alaam. Kaya't ko ti mangalay ti kina maestro manang. Maestro ko nam? Uwan manang. Apay, di mo kayat ti mangalay ti nursing? Yak kayat ti nursing manang. Kayat ko ti mangisuro. Iso ang maestro nga rod ti alaa. Ti kayat ko, ti agbalin na profesor. Sa bagay, dakkel metket di ati sweldo dagiti teachers ita. Nang runa no agmasteral ka sa kanto ag doctorate. Uwan manang, talaga kasta ti plano. Ala, di ka madanagan. Kasaritak to ni Tatang Alexis. Kinasarita na kayo ka din, Alexis, Tatang. Apay, anya ko matibagana. Kaya't nakano ti agtuloy nga agadal. Kaya't nakano ti mga laiti kina maestro, Tatang. Nagkunakin kwa nang ituloy na pa'y tagadal. Sanay! Tatang, apay no pagtuluyan yung mat ngamin nga agadal ni Alexis. Interesado matpiman jay tao. Nukunak asaanin, saanin. Apay di ka makauawat ay Iris. Tatang. Basta saanin nga tuloy nga agadal dyan, period. Ibagam kititag karakin langan itidingwan na sa saya at bay. Kasanungay nanang, dandanin aglokat ti klase. Ti kayat ko asawan, dandanin ti enrollment. Pagtuloyan dakmat lang ka di nga agadal iti kolehyo. Saan mi paimat na pagsaritaan kinitatang yuday taba naganak ko. Sapay ko matauman nugot matlaang ni tatang nanang. Bayam, kasaritak to jay amayo anak ko. Hoy, nukunak sumardengkan. Sumardengkan nga agadal. Sumardengkan. Anya? Ang tatang. Sebyo. Sana balay, ta nakagraduar ka mo iti high school. Tatang, kaya't ko ti agbali na maestro. Iswa pa nga asyo ka di. Tapagadalin dak iti kolehyo. Ay, awan lambukon. Sigurado ati mong tumilang maiyulot ti agadal. Gaputa sigurado ang maibarbarkada kanto kadagiti padam ababakla. Tatang! Ay na, di mo kumamit upayon ti anak ta, Sebyo. Pagadalan takit dimot akas kini Irish, tapno addan tumat maipagpanakil da. Ay, jaklakit di kaya't masayang lang ti kwarta agastusan ta amang padal kenkwana. Nilatan Irish ti pagadalin ta. Talaga gaya madida kipagpatag tatang. Ay, Alexis anak, agsubli ka dito Alexis! Oh, kita man Sebyo. Napaguram sanjay anak ta. Kabailan tamot ngamin ida apagadalan nga uray aggidan da iti kolehyo. Noan niya timbagak, iso ti matungpal. Di mo man ipilit ta kayat modalya. Nukunak asaanan nga agadal, saanan? Nawatam! Nukas na, talaga adi yun pagtuluyan ni Alexis nga agadal, tatang. Saanan? Iswasi ka, ipasnak mo ti agadal, wine. Wen, tatang. Dua pa yatawan ti palabsem, agturpos kanto ni ti kursong. Wen, tatang. Ikarit nga ilagpas ko ti kursok a nursing. Rumbang na lang Iti kasta, saan amasayang ti kwarta gas gastusem. Wen, tatang. Masurunak ti kabsat mo. Isungatap no agnakam, pagsardeng aklangan nga gadal. Maalala ng agbakla-bakla, magibabain, surungkon. Apay ngay akas jay nanang. Apay adi na kayat apagtuluyan ni tatang iti kolehyo. Apay ngay animanang Irish lang ti mabaling agtuloy nga agadal. Ay, Alexis anak. Isulaan ka di ti anak ni tatang, nanang. Ay, hindi ka kumaagsao iti kasta anak ko. Apay ngay adi na kayat ni tatang. Gapo ka di tamay saka bakla. Pagkabasulak ka din o kasto'y tiriknak nanang. Ay, bala. Bayam takasaritak tumananjay amayo.
Anya man hindi pagsarsaritaan yung agina. Kaya't ti anak ta ti agtuloy nga agada, lakay. Naibaga ako, ti pangideng ko. Ang tata. Di ka nagsawpay, Alexis. Umay kakiday, tamapantagatangan dya ilaklako ni pare isko akaldeng kan baka na. An-anom ti kalding kan baka, lakay. Ay katarak na ni Alexis, Iso ti aramidon na, tasaan ka nga rodang agtuloy nga gadal. Anya? Ay saan tatang? Agadal ti kayat ko? Saan ngagtarakan iti dingwen? Naata, Uran nga pa iti mapaspasamak. Nas ka na makaadalak tatang. Unay kamutan sa ebyo. Apay, di ka maasyan aya ijay anak ta. Aramidag ti kasjay, tapno makaamirais. Anya ti kayat mo asawan. Pagpastura ti kalding kan baka, tapno may kat na ti kinabakla na. Ay nalakay, uray aramidem ti kasta. No talaga babae tirik na ti anak ta. Awanen mabalinan tapay. Apay nga awan? Adda! Sipyo. Ikakiti pagnakman na datang Alexis. Ay unay kalakit din aya, Sipyo. Di ka man agpanpanunot ako na laklakayan. Para agadan laeng ipaidam mo pa'y iti anak tamot. Ay, awanin ta do pa sa udalya. Kasda ko na ka. Sayang laeng ti kwarta. No maibarkadan tumot laeng kadagiti pada na ababakla. Apay nga min ayah nga unaam ti pasamak, Sebyo. Aklunam ka din ti kasdi akinatao ti anak ta. Ay saan? No kayat na pagtuluyot nga agadan. Ibagam, tagpakalalaki. San kat nga agbakla-bakla? Sayang lang tipuli. Sigamat gayam, Alexis. Kunaklakit din wasino ti ibagbaga nila kaya sa nga ilik. Wan anti, imayak tanadamag kung agkasapulan kayo kano ti mga iwan kadagiti mo layo asabong. Umayak ko mag-apply kas hardinero yo. Anya ti kunam? Ag-apply ka kas hardinero, Alexis? Un anti, uray all around houseboy pay ano iso ti kasapulan yo. Kat no adamot mabalin yo iti biyag. Saanan amasapul nga agtrabaho ka. Ay, kwa anti, kayat ko nga mintimadan iti bukod ko a kwarta. Ha? Kayat ko nga minti makaadal, anti. Iso amas hapon nga ag self-supporting ak. Agtrabaho ak. Kabayatan ti panagadal ko. Anya? Apay, saan da kaaya pagadalan da tatang kananang mo? Saan nga ron, anti? Sayang lang kano ti kwarta gastusik nga agadal. Gaputa sigurado kano ama ibarkada ak tumet laing kadagiti pada kababakla. Ay una yan. Nagrabaw matanday ta arason. Wan nga ron, anti. Iso apa nga asyo ka di. Tatulungan da. Talaga nga nga kayat ko ti agadal. Alala, makitak mata talaga nga interesado ka nga agadal. Iso asya kung ti makaam mo iti panagadal mo. Agpaiso, anti. Wen, kunakla nga rudan. Ay na, agyaman ako na anti Yolanda. Awan anyaman na barok. Basta, ano usam ti agyan dito'y balay. Tasikan ti agbali na caretaker, kabayatan ti kaadami ka ni uncle mo iya abroad. Wen, anti, naman yung agagagutak. Kat bigbigak to na yung bag-anakam ti panang tulong yung kanyak. Apay, di ka makonsensya, Sebyo. Tapay kumamay nga makonsensya ak, Dalya. Kita man di anak mo. Gapo iti ayat na ang makaadal. Simrek akas hardinero da Madam Yolanda. Ha? Ni ka di Yolanda pensyonada nga adlay niya abroad dagit anak na tinaktakamatan, Dalya? Wan. Talagang awan manaknakam di anak mo. Mangibabay. Anyan tulangan nga iti kunang da Madam Yolanda nga agasawa. Agraman da iti tattao makakita kin ko na. Sika ti mangibabain, Sebyo. Laklakayan kan ngem di kag pampanunot. Naata,
Kabailamot ko mga min apagadalon ni Alexis. Ngam no apay mat adi mo kayat apagadalon. Managim bubukod ka. Tabagim laang ti pampanunutam. Di mo pa'y mat mapanunot tirik na di anak ta masakitan. Gapoy ti kastangar aramidam. Ay subardeng kandalya. Pagrikiyaran ta ka di manan da iti abanag. Talaga pagrebengam day takas naganak. Pagrebengam ti mangipay iti pagsayaatan dagiti anak mo para iti napintas ang masakbayan da. Saan ket akasta adi mo kit din kayat apagadalan gapulaeng iti kinabaklana. Anya a klase ti panunot dayta Sebyo. Tumalnakan ko na layo. Awan serserbin nga ama. Ha? Sapay kumatawan to ti pagbabawyam iti daytoy nga inaramid mo. Sapay kuma, Sebyo. Best, di ba't na ko nam ngagbirbirok ka iti mabalin apaki sideline ham? Launay abis. Apay, ada ka di amom? Agsapsapol ti ikit ko iti dua akatulong na iti parlor na ija ili. Kayat mo tamapanta. Ay katuan abes, kayat ko launay. Trabaho daytan, isu agaw. O sige, dagasan kanto nga rudan inton bigat ija balayo. Tamapanta iti parlor ti ikit ko. Wen bes, nasken ngamin ama kaurnungag ita. Iti kasta, adan tumanen aramata kinton umay nga enrollment. Ay na, agpada ta best. Agurnungak matan, ta ituloy ko ti agadal inton umay a panagsasara. Hello, Barok. Naawat mo ka din timpaw iti anak ko asweldom itabulan. Wen auntie, kat agyaman ako nay. Sobra-sobra pa'y atimpaw itiyo. Awan anyaman na, Barok. Imbagla nga inayon mo iti allowance mo. Kan di ka nga minunay aggas-gastos no saan mat nga importante. Iti kasta, makaanay agastusem aging kang agsweldo ka manan. Un auntie, kadyak tumaumang agyaman kada kayo. Nakasaysaya at kayo kanyak. Awan anyaman na, Barok. Sika nga mintay tao arumbang amatulungan. Gapo iti determinasyon mo amang gunod kadagiti arapaap mo. Diyak amo no kasano akto makasubalit kada kayo auntie. Ay na, di mon panunutan da ita, Alexis. Dikit di pa nagbaligim ti panunutam. Ay wan, kumusta mat nga iti balay? Kumusta dagiti sabong ko? Okay lang mat auntie. No dagiti mat sabong iyo, di kay madanagan, taalagang alaga ak kadagijay. Kanayong dama sibugan, kan madalusan. Nasayat mat nga rod no kasta, Barok. Mala, baliwan tan tumanan ti agsaritawan. Umawag ak tumanan. Sige, auntie, kat agyaman nakmanan. Sige, Barok. Agan-anad ka dita. Bye. Awanan kay tibain! Pakawanan da ko. Kay tibain! Salpag! Ninamnama mo lagi day sa makagraduar ka. Yung anyan, ta inununang magaya mong tigatil mo. Nagpasikog ka, di ka pa'y nakatulpos iti panag-asal mo. Stone, tatang. Pakawanan da ko man. Sorry. Ayan ti lalaki na kasigugin ka. Ayabam dito tagsarita kami. Masapol nga agkasar kayo sakbay ipas ngay mo tininawam. Di nak mo balin nga ikasar. Tatamat gayam asawa na tatang. Anya! Tatang. Hampang ka, babae. Ha! Uy, napagpapaya! Gusto na itan, Sergio. Uray ka sa lupay ti panangkabil mo itakan ko, ana. Nalpasan tinalpas. Aklonam latan ama sikugan ti anak ta. Mangnamnamak manlangan, gagraduar ka,
Sa gayam. Awanan kay tibayin. Awanan kay Silvio! Tatang! Silvio! Ako yan! Anya ti mapaspasamakan ka! Marigat ka! Silvio! Silvio! Tatang! Tatang! Pakawanan da ko, tatang. Basol ko ti amin. Basol ko ti kastayan na pasama ka na kayo. Ilaw ulay kapasal mo pagbailak sa anak ka nagbalina na saya at nga amak kuana nga pokeng ka sa anak balin apat tas iti panangipatag ko na kayong kabisyan Tatang. Kinura kasi kamsat mo kapag tigas kay ang kinatao na balag at pagbabawiyak ita. Amo ka na sakit matinakam na kanya, tatang. Iso nga oray siya, katag kidawak matitipang makawan kanwana. Awan ba't ngamin ti makita ka madingar aramidan ni Alexis, lakay. Agam jak amo, nuapay akas taunay ti panangguram kankwana. Dalamin, tuyo ti katagad talang binutang bakit isapay kuma sa mapakawan na ti anak ta. Pagkawalan na ko ba, Alexis, anak ko? Panaglag na katagdakol, sinagbasulak ka. Lipatan tayong tinapalabas, tatang. Di kay madanagan. Sa anak-anagimulay ti sakit tinakam kada kayo. Pagkawalan na ko lang ko. Siyak pa mismo. Nga ma'am, tilang tangibasiking ka. Imbis asak kumate, mangisakit ka. Tatang. Pagkawalan na ka lang ko kasama ka man lang. Apulusan tigundaway nagadal pagkawalan ng kawa tinagibas ko ikabay lamamang gulaan galangin ni ambisyon mo itibiyaga. Oray siya ading ko, pakawanan nakmat. Gapo kanya. Di na kan pinagtuloy ni tatang agadan. Kati pa nagpas ngay ko abanasang tinagbalin adusak. Kas na ko nakitayan, lipatan tayong tinapalabas. Amin tayo kat agbidot. Nga madamat latagon daway tayong agbalbaliw. Agbalin ko mga ruday ito yung adal kada tayo. Tatang, manang Irish.
Nakasaysaya at ka talaga, ading ko. Alexis, anak ko. Malaksid kini Auntie Yolanda ng tultulong kanyak iti panagadal ko. Isagot ko mat kada kayo ti baligig. Di kay madanagan, ta ipaagas kayo. Ipatirapi kayo. Katsangsang kamay sa tayo ako mararag. Dawadan tayo ti panarabay ti apo. Tapno agimbag kayo, tatang. Ita Miss F, si papan nakkelak amang ibaga amay sa akon, kadag iti mabigbig iti may sa apagadalan dito'y Bagyo. Gapo kadag iti adung achievements ko. Madamamat nga ipapaagas mi ni tatang, gapo iti pan nakaatake na. Pagyamanak unay ti Diyos, gapo tauray no kastoy ti kinataok, inpalubos na latta ti panagbaligik. Ket ado ti matultulungak nga estudyante, kabayatan ti panagadalda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Alexis. Ken ka pagayam, Alexis. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Mangipakita nga awan ti anyaman alaped no talaga akayat tayo agunodan ti ambisyon wenno arapaap tayo iti biyag. Panagkunak kat saan mo mat siguro apakabasulan ti kasta akinataom wenno kaririknam. Tinapatag awan ti kuskospil mo ataw. Ket sapay kuma taag serbi nga adal ken inspirasyon ti pakasaritaam kadagiti makangeg. Ket kablaawan ka gapo iti panagbaligim pagayam ko. Alakastan pagayam, Alexis, ket pagyamanak unay ting kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.